Pemirsa pebuat bawi nyanggre pengrauh galungan renggala sane jagi rauh kepasti kayang sida nincap. Mawinan pebuat bawi ageng pisan ring sejeroning nagingin pebuat upacara. Duaning asa punika kantos mangkin stok bawi ring Karangasem ke kantenang kantun aman. Kepala Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Karangasem Inyoman Sikingurah Mausang pai ketandane Mas Dikayang yening kewentenan ternak bawi ring Karangasem yang regalungan kantun aman anggen nagingin pabuat ritat kale rahinan jagat inucap. Ketar kayang populasi bawi kantor seket talian ukud. Sikingurah ngawadarang yang regalungan sani jakirau harga adol ternak bawi ring Karangasem kantor seket tali rupiah kilogram ring peternak lokal. Kekantenang saking harga inucap pacang nyan sanincap napi malih muates nyani kuentenan ternak bawi sanes siap panen disampun pengelola virus ASF. Kuentenan ternak bawi siap panen ketar kayang dados pamidabdab nincap nyani harga bawi ring petani napi malih ring galah ungkuran ake bawi mati keni virus. Kanan inucap mabuat majeng para petani lokal mawinan petani sida nenggepin perebeu pemeliharaan ternak ipun. Kaaptiang kuentenan puniki sida ketampenin becik oleh konsumen mewah produsen. Baik ketandani taler nguduhang majang kerama wiadin tempat pemotongan hewan, mangdane numbas bawi duen petani lokal, saha nenten ngerauhang bawi saking dura Karangasem antuk nambakin pengelola virus napi malih nyang rerahinan. Yening kanan punike kemargiang mangden lebang bayu security tetujuan nyane daging bawi sani kaasilang medui kualitas tur aman konsumsi. Eka Parananda Bali Pos Nguningayang.